basi confondre Salongo na ile 3000 francs ya assainissement. Salongo ni kutia usafi ndani ya mji yetu. Haikuanza na mimi, ilianza depuis zamani. Ni nafasi yote surtout mville. Uchafu ndani ya maparcelle. Ulisonga bugali, vikopoto ilikuwa, hautenda kumwanga kwa barabara. Unapaswa kuvitia quelque part, banapewa banavikamata, banaenda kuvimwanga quelque part. Na imewezekana kama hapa watu walikuwa kwa habitide mbaya. Iko na uchafu, anachunga watu wacha kulala, anaenda kumkanivu, anaenda na mwanga pale. Haiko fazilo approprié. Surtout laki yetu ishaona problem. Laki Tanganyika. Laki Tanganyika watu wa mingi wanajiuliza leo samaki hazionekani. Hawajui kama sio wenyewe ndio tuko nakimbiza samaki ngambo zetu. Ishakuwa ndio ya lala. Tanganyika haiko ya lala. Laki Tanganyika haiko ya lala. Inakataziwa kumwanga uchafu ndani ya laki. Puisque pale pako wengine ba etre vivant sable individu sable vie samaki nao ni ba etre bako na droit ya kuishi, bako na droit na ba condition ya watu wanda kumwanga ile uchafu wala jisatisfaire, mais unaharibisha kule ile mazingira kule. Donc c'est-à-dire sasa ndio maana effectivement kwenye batu bako wanajiorganize, il faut tuanze kuramasa ile uchafu yote tulianze kumwanga mbali kwenye haitazuru batu. Sino kubakia nayo pale vile itaanza kuleta harufu mu parcelle. Kwa kuramase vile si meri hatuna zile franka za kuweza kukua baramase hapana. Ndio maana c'est un service organisé financé par kwa magari, para kwa vitu ya mingi sana ya kuweza kwa sasa wanaomba 3000 francs. Tulikala tunaona kama tuka compte tenu ya situation yetu tunaishi. Tuanzie na 3000 francs. Mais ile 3000 francs haiko ndio bei, haitasifiri par rapport ya kazi vile iko kubwa kwa kuramasa ile baurudire pako distance kwenda kwenda kuimwangia ça coûte ina bei, na ile bei ya 3000 francs c'est le moins cher. Utauliza fasi yote mko ba journaliste mwende muulize fasi yote, meme kusema kwanza avant pako ba agence mbalimbali kwa naenda kuramasa ile ba uchafu, mwende kuuliza bako nalipisha ngapi yule ile 3000 francs. Donc c'est-à-dire batu benye kujiataki kwa ile 3000 francs habana ile d'abord habayue ni nini jinsi niko napasilia, ne tuliatambua pako watu wenye wako na gomanisha wanachuki contre mayor wa jiji. Mais si atuangalie individu za kunipenda msipenda hakuna problem, mais est-ce que décision mimi nakamata est-ce que ni ya faida juu ya meri yetu, ndio débat. Na kama ile débat inaweza kuwa tayari, tuko tayari, mnafika mnatuliza, tunaikala tunakaa vikao vingi sana. Donc na tutaendelea chaque fois kupasiria, et d'ailleurs pour que ile décision s'applique tulimpatia ile brigade mission azunguruke fasi yote, aende mtanani na raia basikilizane, na walifanya ile kazi. Pour preuve ile kazi itaanza au mois d'avril. Na au mois d'avril ule wote alikuwa chakwa na bitiza kwenda kumwanga vitu yake mkanivo Tanganyika, bana ukamata utalipa franka mingi kuzidia ile 3000 francs. Donc inakataziwa na ile sensibilisation jafanya, na mimi naanza clôturer par rapport à hii point de presse. 3000 francs c'est rien, ni roho mbaya tu ya watu. Mais c'est vrai, watu wanasema tabu iko. Mais uishi ndani ya ville haiko kila mtu. Si tulizaliwa mu village, ile mambo haiko juu village. Kwa espace za Kavambi, unapata mchafu yako unaenda nyuma ya nyumba, unachimbula unaingiza vile uchafu, inaishia pale. Ni hapa kwa mkizungu ni très difficile. Utakutana na mpango mzima kwa example kwa simante. Mko bengi. Wewe utakuta mchafu unaenda kutia tu hivi mbele, hapana. Kuwe ile ordre na wenye hawakuwa habitiwe wanapasha kuwa habitiwe na ile haiko sababu kunyanyasa, haiko sababu kutafuta franka, ni kutafuta usafi, mazingira mazuri ya mjini yetu. Ndio maana tunakamata ile mamezi na ile 3000 francs c'est rien.